Začenja se. Torkov potegni. Čestitke za bron. Hvala lepa. Zate imamo nekaj nalog. Potegni prvo kuverto, Jerca jih drži. Pred tabo so 3 piri. Kateri od njih je hrvaški? Pojasnim, noter so Union, Laško pa Ožujsko. Se pravi, samo po okusu moraš ali pa po barvi, če poznaš, ne? Kter ne spada zraven, kter je žuja. Ajde, da vidimo, če ti bo ratal. Ajde, probaj. Ajde, 3. 3. Ok, rekel si trojka, ne, da je žuja. Trojka je Laško, dvojka je Blažuja. Kaj pa ti sploh ješ, ko toliko švok zgledaš, no? On ti švok zgleda. Ja, sej niti, niti 100 kil nimaš, to je samo 2-krat več, kot jih ima Žan. Ja, dober. Narava med 100 kil, nač manj. Kakšna bo druga naloga za Darka Cingesarja? Težka, ovo zamena. Kdo pa je? Za glavo se je prijel. Ok. All day, I ain't your mama. I'm gonna be your laundry. I ain't your mama. Ain't your mama. Boy, I ain't your mama. Get together. I ain't your mama. Ain't your mama, no. Ej, Darko Cingesar, hvala, ker si prišel. Hvala vam. Stari ste. Torkov potegni.